Pozdrav Vodolije i svi oni kojima je pored sunca, mesec ili Venera u Vodoliji. Ovo je čitanje za vas za narednu nedelju. Nedelju koja je pred nama. Drage Vodolije, predstavljam vam novi dek koji sam skoro nabavila. On je rađen po igrici Diablo. Oni koji su gejmeri bili nekad sad znaju o čemu pričam. Oni koji nisu, upoznaćete se sa ovim dekom kroz naredna čitanja. I dobili ste Hierofanta, odnosno kartu pape. Jedina razlika u ovom kao i dosadašnjim čitanjima je u tome što samo jednu kartu viška vučemo, a to je iz ovog deka za sad, pa ćemo vidjeti. Vidjet ćemo šta će karte reći. Inače, i opet izlačimo za posao, za ljubav, za Vodolije za narednu nedelju. Dobro. Hajde da vidimo ove kartice što mi da kažu. Vodolije, dobili ste kartu pape koja vas poziva da dobro se informišete u vezi neke situacije, odnosno treba da naučite neke lekcije, treba da nešto što bi se reklo doktorirate i apsolvirate. Zašto? Zato što u poslu dolazi do višeg izbora, nekih nejasnoća koje će vam zadavati malo muke jer ste vezani za neku situaciju. I opet ste dobili kartu koja kaže da istražite neke situacije koje će vam pomoći. Tako da Vodolije, u narednoj nedelji obratite pažnju na sa te poslovne strane. Ukoliko se čvrsto držite za neku situaciju, da li vam pomaže ili odmaže. Možda neke Vodolije žele da promene posao, ali emotivne su što se tiče posla, a dobili ste i romantično osjećanje, tako da razmislite dobro sa poslovne strane da li ponude i opcije koje imate na poslu dobijate u vezi sa poslom, da li su prave za vas. Prikupite prvo sve informacije, zagledajte se u sebe, ne vezujte se olako za neku situaciju jer možda nešto mnogo bolje čeka na vas. Što se tiče ljubavi, Vodolije, ukoliko ste imali neki prekid, raskid, razočarenje, dolazi do isceljenja, manifestujete ljubav, to je trenutna situacija i dobit ćete savjet od prijatelja. Također povucite se za sad, razmislite dobro o cijeloj ovoj situaciji. Za neke Vodolije specifična poruka, dobili ste kartu braka, tako da vrlo moguće da su neke Vodolije imale nekih trzavica u braku. Oni koji su sami i imali neke frustracije iz prošlosti, dolazi do isceljenja, dolazi do romantičnih osjećanja sa partnerom ukoliko ste zauzeti, tako da Vodolije za svakog je različita poruka. Kažem vam, situacije su različite, tako da što se ljubavi tiče, drage Vodolije, posavjetujte se sa prijateljima, možda ne bi bilo loše da izađete, da se provedete malo, jer je ovo trenutna situacija. Ukoliko se to bude odnosilo samo na ovu nedelju, prolaznog je karaktera. Tako da, drage Vodolije, to bi bilo čitanje za vas za narednu nedelju. Pozdrav!